owakheke ngoba ubezophuza ubumanzi lapha lishubile lelo daka lolusezulwini liyaqapha njengomdodo isiqoqo esibizayo ufaka omama nobaba phakathi indoda ingaphansi umama uphezulu udobadoba umyeni wakhe ngenyawo umfaka kulolu daba olubilayo iyakhala indoda ngaphansi iyayincemela nkosikazi imbheka kancane umama akasabhekeki uthi ungabusangibheka myeni wami ngoba kunjenje kungenxa yakho iyakhala indoda iyabalisa ithi nkosikazi wami ithi ngangikuthanda emhlabeni isabathe yakuthopha indoda ikubiza ngeyithando eziningi uthi nkosikazi myeni wami ungabusangibheka namhlanje ngiyasha ngenxa yakho omama bashela ukuthi badelela amadoda emhlabeni abawahlonipha abayini babo uthi baba ngisha ngenxa yakho wena ngoba uyindoda kwakufanele ungishaye umthetho uma ngabe ngangingayenzi umthetho kwakufanele ungixoshe lithizwe ezulwini inkosikazi engalaleli vulisana uyinike impahla zayiphumuye kubo uthathe omunye unkosikazi ozozo lowo mthetho wakulelo khaya uyakhala ubaba uyabalisa uthi umama baba wawungivumelelani ngikushayela umthetho ngoba ngafika ebusuku ngihambe emva kwendlu anginalizwi la ekhaya ngibonisana nawe uma ngabe umthetho wakho ngiweqa kufanele ungixoshe ngiphume ngesanga usabathe ubaba uyabalisa uyagxuma unkosikazi agxume phezulu ayifaki indoda edakenelibilayo iyakhala indoda iyasha iyayikhalela ngabashiya besha labo mama nalabo baba bese lithizwe ezulwini obaba abahlulwa amakhosikazi bayizimfaduko nani-ke njengoba nilabo baba bamanga bamakhosikazi benu ayanehlula namhlanje igama lenizimfaduko ezulwini indoda engenamsebenzi walutho ithi mayisifile bafika bakini ubhadle esibhidini sosizi nomkakho nje usazowutrajwa bakini bakubuza ukuthi lelagceke sathi ligade kuligade kanjani bakha lo mama isabathe indoda encengele umfazi eyishova phakathi isabathe indoda encengele weshova umfazi uthi wawungamelani ngikushayela umthetho usabathe ubaba uthi wawungivumelelani ngikushayela umthetho uyakhala indoda ekhalela akusekho ukukhala akusekho ukwenza njani bobaba ezulwini isithembu siyanivumela ukuthi nisithathe kodwa mawuzosiphatha kahle uhlula yilo nkosikazi nje umenza okwenza imfaduko ngoba unonkosikazi oyedwa uyazi ukuthi nje mayithena namhlanje akalali nawe nje kulungile akazikulala nawe uyazi ukuthi uzomncenga ngoba mangabe angayedwa uzophumusha izivalo sakho uhambe kwamunye unkosikazi ufike uthole ukujabula akuqela umkakho akwenzele konke uyabuya usubhodlile manje ngoba ula wethu usekopini lo nkosikazi uyiliqanda umthanda kakhulu unela ngabekisi nje wabuya ebusuku ukalela isikhathi naseyidolini yenibezwe bethethiswa unkosikazi ingane yabantu wayifice emgwaqeni wayiqoqa wayilethela ekhaya isikalela wona isikhathi sokubuya emzini kabani indoda ayibuza amakhosikazi phela nje uthanda ukusheza ngicela ukukhuphule leyoqala kubeke uphupho ayibuza indoda ngiphuma ukuthi ifika ngoba nesikhathi bayeni bamakhosikazi umuzi obaba mkhubeni uyahlonishwa hayi ngoba ngithi ayibuza ukuthi buya ebusuku kuyaphathwana kahle nje ekhayeni mani lakhe yakhala indoda isabathe yenza isithembu siyanivumela ezulwini kodwa uma uzosiphatha kahle uthatha amakhosikazi umgidise oqala umenzele zonke imfanelo umthathe nalo kodwa ungambeki kuleli gceke ukuze bangaxabani uyombeka kude umgidise na uma uzokwenza into la ekhaya uyawalanda amakhosikazi uhlale nawo phansi awubi indoda eyimenemene akubi bikho umfazi ongaseze ukungena endlini yakhe sithwela amacala okhokho bethu nje ngabaka nencangathela abafazi wakho nezindaba abangasayingeni ila macala ethiwa namhlanje siwahlawula ingezwa-ke mangithi abayini benu kuthiwa bakana siyabavumela isithembu ezulwini kodwa kuthiwa amakhosikazi awondle kuyabalwa nangegxathu kuthiwa umuzi ekhaya uyandiswa kuthiwa indoda enganonkosikazi oyedwa bafethu ayihlambulukile ezulwini ngoba amakhosikazi enu mayisesikhathini ayaniphekela bese uNkulunkulu eyinqamula insuku zokuphila emhlabeni inkosikazi yakho uma inomntwana bese ziyanqanyula insuku ngoba ujabula kakhulu kuze kwaqa uhambe uyokhipha umkakho nosane esibhedlela umntwana aphathwe kuwe udidizele ukungcola kuwe ushona usemncane njengoba ubona abafele wasemhlabeni bengaka ikho-ke kuthiwa indoda enonkosikazi oyedwa ahlambulule ngoba uma etetile loyana uyakwazi uyakwamabani uma ngabe uhlala naye endlini eyedwa kulo 7 days esike siwuthathe masiseyinsukwini zethu uzobe wenzele ubani ngoba kufanele athinte ngisho uchopho ngisho isipuni sakho la endlini
uzozenzela kuphela imvikuni egcineni kosuku uzongena esilingweni baba uhambe uyothandana noNondindo lapha ngoba vele nidande ukuthi ikhasini lisheshe uyahamba manje usiyokwenzana into esizokuxabanisa nedlozi noNkulunkulu usuziyowela esilingweni kanti ukuba uthathe nje omunye baba babili amakhosikazi akho uyazi ngapha mangabe kusenenkinga uyakwama mncane nangale makusenenkinga uyakuze uzohlala wena uhlambulukile uclean kodwa ngoba nabathanda obaby beni babiza nangohandi nangosweet nangobani kodwa uyeza uhlala kuphela akutshele kahle athi uba athi ngeke mina wami umyena agane uphume enkosikazi uye enyangeni uyofuna umuthi uzodlisa umnyana ngoba ndethe ucela ukwandisa umuzi kaNkulunkulu kodwa uyeza uhlala ngalesikhathi yalapha kugonondo wakho ushembe usuke sengaphambili afika ugonondo akunikele umuntu owenzayo uyafika la ekhaya udlisa umnyana wakho uyagula nomphenduka isithothobala sekwaba into esiyaba nesifuba nje siye ekhehleni ubala ilo yamuthi wawuthi wena uzokwakha ngawo kwesinye isikhathi uNkulunkulu akusebenzele umfaka umnyana wakho akuze ujike udlale ngaye wena siqhubekeke lapho nesigora sibashiyeke labo mama nobaba abakhala esigodini sosizi nibatshele nabanye ukuthi ngosami mangabe usahlupha umyeni wakho kodwa ngikhala kakhulu ngoba sisheshe sidube ungalidubi ikamelo lomyeni wakho ngcono la eduze kwakho mawubona ukuthi ucakilile akakuthinti uma ube isiginqishi kodwa makuwe wadilika phe kombhede wathi ulala phansi wathinta unakala uzohamba emhlabeni umyeni wakho asale la ufike uhlale lapha endleleni kuze kuvuka amaphilisi zihlupheke ingane kanti wena uhlele endlini esikhotheni abele icala waleza abantu abakho bengalenzi ngelinye ilanga kushona umkhokheli baxabana nomyeni wakhe waphuma ekamereni olala ekamereni lengane kwayenzikwana ngalesikhathi ephume ekamereni waqreshwa endleleni wakwakhe akaza ngithi yena uzelela ekhaya zahamba insuku baxolelana nodade wakhe kwamnandi kwakuhle kanti edlozi sekugaqe zahamba insuku washona lo nkosikazi lo oyilomkhokheli ngoba ushembe uNkulunkulu abantu abafuna ukuthi imisebenzi enziwe ushembe wasethi ushembe mntanami ngoba ngabheka inhliziyo yakho ngizokukhumbula ukhona lapha esikhotheni wathi mayiseshona lo mama wahamba iminyaka zaphenduka izinto ekhaya kwasabathiwe kwenziwa umsebenzi walanda umama wathi unkosikazi wekhaya kanti umama sesikhotheni lelo hlahla kayengengilokisa nami lenyama yakhe kwakuyiphathi nje zishaya izinto lekhaya zibhede bese uNkulunkulu enza umsebenzi yakhe bese ethatha intombazane kwamakhelwane mshele le misebenzi kungafuneki vele emhlabeni nongomthandoza njalo yashona intombazane kwamakhelwane kanti uNkulunkulu ufuna ukwenza izibonakaliso ithe mayishona intombazane kwamakhelwane walo baba lo mami lokho ahlala lapha esikhotheni umndeni wakho afika wamxoxa wathi wena unecala kuyela kini othatha inhlawulo kuyima uzongena le yala ngenhlawulo xabene nomntana uthi wawuzokwenzana lezi insuku lezi ungalali nengane yethu ulala lapha endlini safika silethe udokotela kwakho samfica nakho samthatha umntana ngoba umntana masedizona zibona ngabe saphela emhlabeni sahamba naye sabona abanye abantu umama esikhotheni yashona intombazane ithe mayishona intombazane yahamba ithe mayifika phambili wathi shona umntana ngibuyele ngesikhathi sakhe sikafiki ngalesikhathi saya phambili intombazane nami yalowo mama esikhotheni uyafisa ukukhuluma nayo eyibonja kamakhelwane akakwazi ukukhuluma ngoba uyayibona iyaqhubeka mayifika ivinjwa lapho ushembe ivimba wathi buyele emhlabeni bambona ukhokho wakho lapho ihlangana intombazane nomkhulu wayo athi ubekwa yini la ingane ezosalana njengamanje ngidinga ukubona la phindele emuva yathi intombazane masibuyele iphindele emuva wayiqhweba umama ayiboni izibona intombazane uma ifika eduzane ithi cica amehlo intombazane thayibo ngoba umkhokheli nje lo makhelwane wami ma usuwahlala wazi waba nje ukukhala mama athi mntanami lokungahlala athi njengoba sekwenziwa yonke into ekhaya ngawe sinenkinga lapha ubaba wakho uyahlupheka wathi mntanami yimi ngiyakhuluma kodwa umyeni wami akaboni wathi mntanami lalelanga sikhuluma into eyiningi ngelinye ilanga ngaqabana nomuntu ngaphuma ngawulala ekabani ngithe mangiphuma kanti emndenini wami sebenza uChrist wathi njengoba ungibona ngindawo ngibona yathi lo sisi ngiyabona wathi awubona umndeni wami nawe la ukhona wangixoxa wathi abakithi uyababona nako la bekhona ngafike ngathetha icala kwabakithi bathi saqhubha thina sakhipha kahle wathelwa ngenyongo asikuthumanga ukuthi uyokwenza ikhuba yakho asikudingi la hambe uhlala khona lapha esikhotheni wafika lo mama ubhathi esikhotheni intombazane usethi-ke mntanami ngiyakulayeza-ke yini ekujikisile wathi ma ngijikisiwe kuthiwa isikhathi sami asikafiki kanti ushembe uyijikisele ukuthi ukhumbula lo uyamama usesikhotheni ngoba wayibona inhliziyo yakhe
njengoba ngithi ezulwini kaShembe ungena abantu uShembe athi kubo ngenxa yomsawa wami abantu abamsondelane eduze kwezindaba mayifika intombazane ivuka intombazane igonqiwe la endlini seliyagujwa ithuna layo uthi uShembe phuthuma mntanami bangaze bawona umhlaba wami wavuka umntwana segonqiwe ezongcwatshwa ngalelo langa losisi wavuka wathi gugu babaleka abantu bagcwala ingalo wathi ningabaleki uyani bazama abantu ukuthi kwehle namaphaphu kubasondela lo bayilale intombazane wathi angakafuni ukukhuluma nani sizeni ngibizele ubaba uSibanda wathi wakwenze nje wathi phuthumani bamlandekile ubaba afika hlala wathi baba wathi into ezami ebuhlungu kabi njengoba ngibuyisiwe nje kanti uNkulunkulu benza isithando ukuthi ngibone umngakho wathi mntana ngumbone wathi umngakho baba wathi usendleleni sekwazi wakuka ingubo ayigqokile lokho ahlala lapho esikhotheni wakukhala lo baba landini wathi baba ungabisakhali ungithumile kumyeni unkosikazi wakho wathi baba nami ngaqabana nomngakho wathi yebo mntana wathi naba ngani wathi saqabana nje waphuma unkosikazi wathi bola lekamereni lengane wathi babi lelo cala lemhlaba sesikhotheni wathi phuthuma ulungise uthe wena hamba ufuna ihlahla hayi lele lapha kini ngoba kunamuntu wathi hamba ufuna ihlahla uthathe lelo hlahla nimmemeze lapha ethuneni nimbuyisele kubo manifika kubo nime ngaphandle nitshela abakubo ukuthi nize ngenkinga nje abakubo bese bemthatha ngehlahla bamngenise endlini uma bemngenise endlini bafike bamthethise bese bekhipha impahla yokumhlawulela bathathe leyo mpahla aphume nayo ke leyo mpahla useya nayo kwakhe afike kwakhe ame ngaphandle nale mpahla le uyafika ngaluyeni wakhe useza nenye impahla sekuthethwa icala la ngaphandle liyaqeda ukuthetha icala uyangena nale mpahla sebeyamukela nababo siyangena sekuyenziwa lokho lathethwa icala lakhe lo mama wabuya wezentombazaneni wathi mntanami inkosi ibusise sengingenile emndenini wami selithethiwe icala la amen umsebenzi kaShembe efihlwayo njengoba abantu bebharaja bedobunuko ukuthi bengafuni isikhulumi ngayo kaShembe wabuya umuntu wakhunjula esigodini sosisi esikhotheni lapho nani boma wami enziwa khona ngoba sinenhliziyo ezincane siyashesha ucasa kodwa ungabusaqasi uma ngako akwenza fika nje kumnyeni wakho namhlanje umbrashe kahle isithando sami ngicela ukuyixoxisela kodwa nasemsamo futhi kufanele uxoxise ngoba ngalesikhathi uduba bafika bakwakho bekulethele umntwana omuhle bakufica wena ungabele phezulu kumnyeni wakho eduze kumnyeni wakho bafike bajike naye lo mntwana ngelinye ilanga ngiyahamba ngibuya kwaNobamba ngizofuna ukugibela masuka kwaNobamba sibuya ziyahlupha izinto zakhona nginambithi ngize ngendlela ngithi kulo ntombazane wami asambe mntanami nayi indawo lapho la kuthiwa kwaNobamba kuthengwa khona ishebo ngiboneke kuminqola lapho inamakhabishi nama-orange ngithi nayi asambe siyothenga nama orange ikhabishi ngeke ngilithenga lizosinda ngoba likhulu kakhulu linamakhasi liphatha kanjani uma sifika lapha kanti uNkulunkulu ungidwebela ukuthi ngizothola le ndaba engizonixoxela yona namhlanje uma ngifika la kulo baba lo ngifica omunye usise engimaziyo uthi angimlayishele amakhabishi hayi ngimlayishele ngiqede ngithenga ama-orange bese kufika enye imoto athi ke sinenhlanhla ngihamba ney'ngane ngengikwazi ukugibela bese kuqhamuke imoto ey'ndlela balo SAR muze kulo bhuku yabo athi hayi-ke ezakheni ngithi mina ndawona ngithi hayi ungabisangishiye uma ufika ka-Izwi kusisibiza bese sithatha imoto ey'qhubekayo siyakwasiya athi kulungu acele ngimcoshele amakhasi amakhabishi uthi uney'mbuzi ngafaka athethe umunye usisi athi-ke hawu uyamgqilaza lo sisi ezo uzomgibeza kanye engathi uzomgibeza mahhala konje bancokolisane kanjani hayi sigibele emotweni uyahamba-ke lo baba akazi ukuthi ugibeza isipoki sikaShembe ugibeza umuntu onjani uyayixoxela nje kwawukuthi uNkulunkulu umkhumbulile umuntu owaziyo ngesizulu noma umbone ukuthi umuntu othema isebenza waseba umuntu ophezulu mhlawumbe urish kodwa nje izinto zesizulu uyabona ukuthi uyayilandela uyangixoxela siyaxoxa kuze ngene indaba yomkakhe uthi-ke wesisi yazi ngelinye ilanga angiyazi indaba yangenaphi uthi-ke ngikhuluma-ke lo muntu engikhuluma ngayo uyaphila-ke ngamtshela ngathi bhuti fika umtshele umkakho ukuthi ngithe akabuyele kubeyofunhlawulo uthi kade ngimtshela sesakafuni ukwenza ngithi ekugcineni kosuku leli icala liyokufikelela kubantu nonkosikazi wami unekhwele ngale ndlela eyisimangaliso wathi lokhu ngibona ngisebenza kanjena angimazi ukuthi wathi usebenza kanjani kwabuye nasebusuku uthi ngeke ngifice sedubile athi ngiphume ey'ntombini zami kwakutheni yabo uthi adubeke ngelilanga lomama-ke alale phansi uthi ngivele ngibhale umlomo wami uthi ngisabathe hayi bonjalo aduba umama lalo uthi kuze kuphele ivike lala phansi uthi ngithulele uthulele phansi kodwa khona la endlini uthi laba lodwa nje uthi wami uzogcuba phansi gibela endleleni embambe ukuthi ngqi uthi eqhaqhazela ngendlela esimanga ekhala
uthi ngajulela nje ngamuthi kancane uthi akakhala ngumama wasa bathe athi ngiyaxolisa gogo ngiyaxolisa useqradwa izalukwazi zala ekhaya ngikhuluma ngophilayo kufanele ngabe uyalithetha leli cala uthi ngayithulela nje uthi kwathi ngegcineni uthi akasakhalile lapho usejulu kumanzi te uthi ngithi kwenze njani athi ke ugogo usibani benu yabazi gogo uyangishaya uthi ngilaleleni phansi wathi yana kutshela wathi sihlawula ngaleli cala ngakhuza nini ngalomkhuba wakho uthi wagcina ngalelo langa kodwa inkinga abayibangayo uthi ke fanele ahamba othatha inhlawulo kubo ngoba izalukwazi zimthandile azange amgwebe sefini akafuni ukukwenza okwakhele lokho sengixwayisa nina bomama ukuthi uzungalothi noma ngabe ngixabene kanjani ngamana kuthinde ngikushonele useduze wakho ngoba yimina la ivumela ukuthi nilale nabayeni benu embedeni abayeni benu lenza namhlanje mawuthi ukhuluma ngendaba okweqisika abayeni benu bayazi leyo ngoba bayenzanga bakhule bazi ukuthi intombi ungena nayo embedeni nilale kuze kube uwaya asikho isikhathi abadala akufanele bafike bazokhuluma naye akazi lutho nje wazi ukuthi kuyalalwa nje namhla usudinile esekudinile usungasalali naye ingoba besuke becanukela ukuthi ngelinye ilanga siyakufuna phela ke sizokhuluma nawe abafiki kabantu ngoba umyeni wakho uhlala engcolile ngaso sonke isikhathi wona uhlala umane wazana phela mabeze kuye bayakuhlonipha kufanele ngelinye ilanga ukunike ilanga lokuthi akalale endlini kwabo noma akalale yedwa hayi ngoba bonakele kuwuklisha kuze izo zizokuqhubula nawe lizokuthanda makoti la ekhaya icele makhosikazi liyaphathwa kahle uma ngabe ke umama la ekhaya nala ekhaya baba umlaba msazochezela nje kancane uyazi ke isixoxe sathi akufuneki ekhaya ulale ukudla kungekho uma ufuna lapho indlozi ekhulume amabhodwe makhosikazi awathela amanzi njobe maningi nje nowabeka la ezitendeni zebhodwe uma ubona ukuthi uthanda ukuba clean-ke wena amabhodwe akho ahlale clean phaka lokho kudla kusebhodweni wageza bemahle bese uyabuyisela-ke usuphakele uma zifika idwala ngoba ziyashintshana khona ezasekuseni khona ezantambama zifika ukudla kukhona komunye umuzi zangena intombazane enesontana bathi zanele wazi wasilambisa mntanami size sasinda ngojeqe siwufice emzini wabantu bekiwe wathi la ekhaya uhlala wakho amabhodwe clean bese niyakhala bomama nithi ukudla nekubona ukuthi kushonaphi ziyafika idalo ziyashintshana khona ezingena ngo-6 ntambama khona iphumayo ngo-6 ntambama zihambe ungene ezizola uma ifika la ekhaya zifika amabhodwe athela amanzi abasadli bathi ayikho into esomnika yona bajikele nezinto abayiphethe ngoba uyabalambisa uma ngabe umuntu eshonile noma ngabe uthanda ukubukwa kangakanani kuyekeni lokhu ukuthi maningcwaba umuntu emnambithi njengala angakwazi ukuhlukanisa indawo ukuqhelelana kwazo bese uyamthatha umuntu uthi ngoba ufuna ukubukwa mina umuntu wami ngiyomngcwaba edrobheni wena usuke lokushini loyo muntu uyamgqilaza uma kufika isikhathi ebusuku sokuthi akabuye ezogada leli ikhaya uyamgqilaza ngoba uzohamba ngokumnyama ibanga elide azaselwe endleleni esaya phambili eyobheka leli khaya uhlangana nabantu bambingelela abantu babingelela umuntu ophila kanti umuntu angasekho uze ekhaya uzogada wena umthathile wayomngcwaba kude mhlawumbe wathi ke ngisedrobheni sengibuyele emakhaya uzongcwatshwa emakhaya lowo muntu uyamlimaza ngoba kufanele abuye ebusuku azogada ikhaya aphindaphindele elibeni lakhe phela uzosehamba endleleni ngoba wena umthathile kude wayomngcwaba kude uma ngabe ke sihamba ke nesigora ngisi siyaqhubeka laphaya bancipha abantu banciphe la bekuthiwa ke ngizolokhuza ngizoye kuJesu ngoba labo bantu bengashoni bevula labo bantu banciphe ukuze kuphele lento ngathi yavaleka la phambi kwami iziphele singithatha isigora singihambise sithi sinontatha sesiyahamba siyalapha sengiyofika bele sigora sosizi somama akade bebilaka sesiyadlula lapho sihamba futhi kulo leli hlungu leli ekade sihamba kulo uthi uzohamba kuleli hlungu uzobuyela emhlabeni ngoba ubungasawukhokheli futhi siqhubeka ke nesigora masifika esihogweni sesibili sesishiyile sewumama sizofica eseli bobaba Lord omama bengasekho sizofica eseli kwisigodi sosizi esibandayo njenge-ice fridge uma uthi uyeza kude lapha uyahamba nalesigora sikuhlohloloza
uyayibuka lento uma ngabe ukwazi kunetshe la lokho ngathi kuthiwa kuyichofu uroundinyana kuyichoba elishelelelayo lokho kuthiwa kwasolwandle ukuthi mawubheka mawuthi uyaqhephula nje aqhephule kodwa kuplain nje uyayibheka lelo damu lelo liyinto enjalo ke phakathi yabo kuyinto engathi iglass uyabona phakathi kunezithunzi kanti izithunzi zabantu zamadoda phakathi uma uthi uyafika lapha yana ikhona indodela endlini ilapha ikhonini angiyazi ukuthi mama laphi lento eyindahe kodwa bahleli kanjalo baqoshema abantu lapho phakathi esigodini sosizi usizi lodwa bafonqe nabantu bakulelo ice sebeze baba uqhotho amadoda nobani ukhale sakhe likhulu leli damu uthi Bhekisisa ufika utshele obaba emhlabeni abalahlimisi uthi labo baba baxobene kanini lapha khona obaba abalahlimisi ababelahlimizi njengoba nami ngangichitha imisebenzi wathi abanye babo babhukuka baye emagoli bafike emadolobheni makhosikazi okwenza ukuthi abayeni benu size sibathathe noma nondido babathathe uwe ekhaya uma ifika umnyana wakho ufithi ugqoka ithawuli iphinifa elingcolile uyoze hambe nephinifa elingcolile ugqokile abuka bheka isikhathi athi konje kunona ngofika nini nalenkosikazi nje esiyenza ngalesikhathi esakuthatha awusayishotha kahle ukuthi usushintshiswe yini bayifika nomyeni wakho shintsha ukukhiphele yangu benani igqoke emshadweni uthi mawuzomlethela ukudla umguqele umyeni wakho umboza ukudla bese umboza ngenethi namhlanje mawungenayo hambe uyofuna lezi imfaduko lezi ezinhle ozoyibeka etrain lakho hayi etrain leplastic ubeke train lakho uma uthanda nje ungene esitolo uthenge leli train namakhosi ase lawe siwabiza yakwazi lo shaka nobani banakhona nalowo matray amahle unimboze leli train ube kudla umyeni wakho bese uyamboza bese ubeka eyimfaduko nomenye indwangu yakhe enhle phezulu ufike uguqe uzothi umyeni wakho bese uyabuka ukuthi baba ngicela sithandaze uqede ahlala umyeni wakho phansi ade laba kubo uqede lapho uexcele nawe ukuthi umyeni wakho mayifika loya nondindo sedrobheni ungasikeki kuya uyafika umyeni wakho imfaduko nje awazi nokuthi sharphi uyabuka ukuthi ololo uyasuka lapha umyeni wakho uzugcina ikhaya uyalahla mayefika lapha kimi la endlini phela ngihlala efletini ngizobile ngicime lapha mayiqhamuka nje umnyango ngiyambamba ngiyamnqaka ngiyamqabula ngiyamnandi ngiyamtatamisa ngiziyombeka pheka kompete ngimkhumula icathulo ngithatha izinto angangiphela ngifuna lahle ekhaya ngithatha izinto zakhe ngiyifolda kahle ngibeka lapha sengiyagijima ngiya ku-microwave ngithatha ama-fish finger lapha ngiyafaka lapha ngiyaduma ngiyafudumala sengiyatatazela amasishane ngimphusane nkomisheni estraw lephuzwa kanje wena usalibele ukuthi yogezimaki ngesitili udle uyahamba umyeni wakho wena ojike uyiyekelele bese bemthatha onondini agcine segaqela dengeza ukugaqela uma ngiqabene naye umbangisa umsindo ngiyafika mina lapha angimbangisa umsindo ngiyambuza ukuthi konje baba isiphi isiphuzo namhlanje osithanda ngikhuluma ngemizi yabantu ukuthi ichitheka kanjani isiphi isiphuzo osithandayo ngithenga appetizer ngithenga 100% so liquid fruit uyafika la ngithela ngeglasi lehle ebukeka kahle uyadla umyeni wakho mase ngimbambile embhedeni vele kuthula umoya acabanga ukuthi ayikho lento ngiyawulahle agugele la umshaye umhlaba ngalesikhathi enza lemkhubidlozi yambuka ngoba ukulobole phela umama ekhaya mina lo ndino sengithathile umyeni wakho unemoto unamabhenke ngimlutho umyeni wakho ngithi si azangifake lapha emashezini athi bese ngiyafika ngelinye ilanga emabhenki ngifukathisa ngikhuluma ngomkhuba besiyenza ufumbathise intombazane esebhenki icishe konke nomyeni wakho kubhalwe nini umyeni wakho lo iqoshe ethi mhla ubuyele ekhaya nezibani zami umfice kufa umfazi athi mase isigebengu kwenze njani uthi ungaqala nje akhohle ukuthi avuke kancane athi uthi ebusuku phakathi nobusuku akuvusa kumebeze kahle akubize ngoda labanye ngathi besithanda sami konje wathi estradini sakini siyinamba bani sefuna ubuyele back manje yonke into useyenzile ubuqili bakhe waqeda usulo ukhwehlela umbangela isicefe la usekushiyana sendlini aye kwamanye amadoda asuke lapha ebekufunela imoto ebekubhalela istrati leso sakini ekupakishela lezo impahlanyana ezincane usufika kimi phansi usufika neveke uhambe yafika mawufike ekhaya ukhuluma ngoba babasogweni mawufike ekhaya usuyafuna ukuthi konje usudilika ngisho abantu sebeyakufanisa usuhamba ikhehle kudala kanti umfana asali uNondlela afika athi ebheki ti ayidrowe yonke imali ayifaka ekhadini lakhe
uyafika lapha wena uyinto ongaziwa nje ukuthi uyisima kanjani. Mhlawumbe uhlala inyanga embili noma amaviki amathathu bekuthathe idlozi. Kodwa uNkulunkulu makhosikazi la incinisele khona ngalesikhathi umyeni wakhe efika ehluphekile njalo enuke njalo ngisho ugwayi ungasekho sekuyirabha umthanda umyeni wakhe njalo ngoba uma uke wambalela amacala wonke amacala akushebe kathatha besibakho sincane. Ufuna ube nenhliziyo ube nesibindi umukele njalo uthi Nkosi ngithwesa amacala umnese ngoba vele azikho izinsuku asaze ihlala la ekhaya 1 2 3 lizomthatha idlozi fanele uhlale emseleni uzile yalelo uzile ongayazi ukuthi uyikhunyulwa ngubani ngoba engasakuphi. Mawufuna ukuzilwini likaShembe kodwa mawufuna ukuya kwelakho wedwa umbuzo umbalele umjikijele lapho umbeke laphana athi mayifika ungamnaki ukugeza uqoke edrobhe niyobona abanye bangcwele kodwa lezi mhla kuphela wonke amacala akhe udizwa kuye abeke phezu kwakho ezilwini likaShembe ngena ngomsebenzi. Labo baba-ke laba banjalo-ke abathi sebegula bathathwe sebephathisa ithikithi basesigodini sosizi bobaba bami basedakeni eliyi-ayisi eliyidamu le-ayisi njengefriji. Ufika kuze lapho umuntu kuthiwa emuva lapha wenze njani kuphenywa amabhuku njengoba ngithi incwadi zaphela ithola nje nala macala engashona nomndeni kusithi ingane embe engcolile wagcina uphungile awazi ukuthi icala lakho ngalesikhathi ungene ekhaya baba usuhamba ufune sekumukela umkakho elokuqala nje icala ungakangeni nje ngaphakathi kwesango elokuthi wavuka walahla ikhaya first ifuna imbuzi yakho. Elesibili elokuthi walahla lo mfazi wangasala linaye ungafuna qome wapanisheka umkakhe engenandoda ngenxa yakho. Elesithathu elokuthi walahla ingane wawungazodlila ekhaya awungeni nje leyo nhlawulini yakho wazi wangena wagaxela ngomhla wokuphela uyahamba uhlala esikhotheni. Abantu abakhabaza abanye bayazi leyo nto ukuthi iyabophana lo zishaya izinto la ekhaya kanti wena wafika wajeziswa. Uma ngabe usuthola umuntu esethi hayi ubaba wami wabhumuka sekufanele mhla usizothola umuntu ozothi hlawula ngembuzi othi ayiyodwa ke mfethu ngoba lamacala ahlukene mathathu kufanele mhlawuleleke la ekhaya uthethele icala kokhokho bakho bakuxoleleke uma bekuxolela kodwa siyafuneka lezo mpahla mangabe ulahla ikhaya baba ikhaya mawulahlileke ulahla njengoba ade ngixoxa bese uphinde ikhaya ukujeziswa kwakho ujezisela ukuthi ubuzelise amantombazane unezingane ezikhala esigabeni awangawathatha la mantombazane. Uma ngabe lawo mantombazane ungasawathathile uyabuzwa lapha kuthiwa emhlabeni lezi ayingane zabantu bahamba uyicophoza wawuthi zizothathwa ubani bayakhala labo baba bayasha kulela WIS liyabanda libande lendlela esima usizi lodwa nobani ukhale sakhe baningi ngoba abanomzana abahle baningi bavalele lapha ngenxa yemkhuba ababenza emhlabeni. Unemoto ubaba endleleni usufica unondindo omuhle owayifana nami usuyimisa imoto engakucelanga usuyamlayisha lowo muntu seniyaxhumana naye ugcine sekulahlisa ikhaya uyabuza ukuthi laba abantu besifazana ohamba bacophoza bese kuzothi egcineni kosuku uma ngabe wena usudelile wenza imkhuba yakho usufuna ukugana manje uthi uNkulunkulu angimtshele kukuhle kumnandi ukuthi uma ngabe ulahle umuntu wesifazane wamzalisa noma unkosikazi noma ubani ekhala wahamba wayothatha inkosazane lapha uthi leyo mshado wakho awuhlambulule ngoba ngeke kube nakho ukuthula. Le ntombazane ingane zawo mazifuna amasika la ekhaya le ngane yabantu zizofikela kiyo lezi ingane sezindala ezingezikwazi ukumhlonipha lo mkakho lo mkakho ongeke akwazi ukuthanda lezi ngane bese kusuka umsindo intombi yakhe ezena lezi ngane lo yankosikazi akazi uyifuna le ntombazane nale ntombazane mayifika abasithiwa lo mshado awunakho ukuthula uyanyakaziseka buyele emuva bheke uyothatha khona uqhubeke kodwa usulungisile. Babadla ngobaba bayakhala ubaba lapha esigodini sosizi saqhubeka sadlula lapho sitho singidonsa isigora sithi asambe sisi emhlabeni ubuqoma kangobune emzimbeni ngabe lishiza ukuzamazama umhlaba angifudule kulo lelo hlungu lelo siqhubeke na isigodi sosizi esasifika lapho safica idamu elimhlophe njenge ngithi yini boma wami lokho enenza ngakho iNazareth istash limhlophe leli damu kodwa mangabe ufika mawazi leli ibhola edlalwa la emhlabeni thiyole bafana namabala mawuthi uyafica lapha ubona kuyaginqika ukuthi ngathi ibhola mawufika phakathi akusile ibhola abantu baphakathi. Mawuthi uyafika lapha ingane zenu makhosikazi
eleze sezamakhosana esekufanele igalwe bajezile abantu lapha phakathi bajwa bakulela idamu leli damu liyistashi lesi stash lesi lilokungcola lokho behamba bedlala namantombazane ufika kuqoqo lapha esihokweni wenziwe ndawonye bafakwe phakathi nangamakhanda baze bakudle nangomlomo beshaywa kuthiwa njengoba nani bangcolisa nihambe nichitha nje lokhu kungcola kwabantu besilisa akuchitha noma kanjani kuthiwa lezi ingane ezinamakhanda nanihambe niyinqamula nanithi bazothatha ubani yilezo ingane egcineni kosuku isoka lakho libona lishawe izinto kanti lezi ingane nanisula lapha esikhotheni ngethawula ekukhohlisa ethu yakuthanda abuya yokhohlisa abanye fike kuphenduka idamu lestashi baze bafakwe phakathi ngamakhanda sithi skora yizo lezi ihobe sikhombisa zokuthi kutshela amadoda emhlabeni ukuthi laba basakhohlisa izingane zabantu belokhu ethi adanda mama adanda uyamkhohlisa umuntu umbambezela iminyaka egcine nawe uganwa lo utshela abantu besifazane bazathatha awukho umehluko bafike babhajwe esiqondini sosisilabo bantu siqhubeke sithi skora ke asambe sisazokukhombisa ezinye ihoko siqhubeke sishiyeke lelo damu lelo elinalabo bantu besilisa uma siqhubekela lapha phambili siyofica ihoko samantombazane abantu abami igenge entsha kukhona omama phakathi kukhona ingane ezincane phakathi uma ngabe nje ugqoka ibhluku emhlabeni nani makhosikazi uma ngathi nje lapha phandle siphume sikhiphe obaba ngithi 1 by 1 ngigqoka amaphedi angigqoki nangengozi nqamla umhlaba wonke angifaki style kuba ngafike ngabona ngale into nje engena ngemlezi emibili umuntu wesifazane ibhluku lelo basesigodini sosizi bayasha ingane zenimakhosikazi othi mawuthi uyayitshela lokuzule kuthiwa ingane ayisebenzi umama uyasebenza ibhluku lomntwana kusukela namhlanje bomama enosuku olulodwa umntwana wentombazane leveli emhlabeni ibhluku eduze kwakhe uyintombazane ngeke kuze kushintshe ngibukile nje lapha esabatheni ngokusuka ingane nemnazarethi namabhluku ngathi oh hey konakala emzini kaShembe ebengithunyiwe konke lapha ngathi konakala emzini kaShembe awasekho amantombazane amadododwa ngisho nemnazarethi ingane nginayigqokisa fana nomntwana mama mawumzele emncane uma uze naye esabatheni sekufanele angene ethempelini akasigqoki isicathulo akagqoki isokisi ngoba phela masumfaka isokisi ucisha isitembu sakhe ufika ingilosi eyithikhayo lapha isokisi kufanele angaligqoki cabanga ngibhluku hlangana kanjani na akaliqoki umntwana enela ngelilodwa ngawufica ke lo line amantombazane lo mama konke imithi masala omami laba basedrobheni abaneno lezi mhlophe belokhu bethi besebasha ababhushuzela ngamabhuku baboshiwe esigodini sosizi abekiwa isitaka u10 eduze umuntu oyedwa uyagqoke lokuqala ingene masethiwa faka lesibili manga siyastroke senkani uthi waligqoka lisagqoke elesibili lo ethi ke uzogqokana ayishumi kuthiwa wagqoke inkani ungasafuni bayakhala abantu bashaya ulayini ngawashiya besashaya ulayini beshaywa bebuzwa ngamabhluku ukuthi uNkulunkulu bantu abamhlaba basenungizosile awasekho abantu besifazane sekukhona amadododwa lapha yaphambili kulayini kukhona amantombazane encanyana intombazane iyakhala ijuma ibheke phezulu idry izulu lo isihogo sonke lesi ibalise ithi kube ngiyakwazi ukubuyela emhlabeni ngangiyabuyela ngitshelo zakwethu ukuthi ibhluku alila siyakhona agqokeni bantu abamagqokeni kakhulu ayilishumba wagqokiswa ngikani batrash lokubatrash ngabashiya bekhala namanje ngisho mama into nje ibhluku eliphendi nje mawugqoka iphendi ungosikazi umuntu esifazane namhlanje hamba ufuna ushisa kodwa mawufuna ukuyezulu kaShembe ungaphiki nami mina ngigqoka isithandwa ngoba ngicela indlela yakuShembe ngasha ngezwa ngisho ubhoda kunawe esitolo ngifaka lokho kuthiwa uskini lawo engugqoka mina nginawo ubhoda ngisho endlini la ngihlala khona ngaphisana ngabo bonke nganginabo iphendile nje wathi bathatha ngafaka umlilo angilifaki nangengozi noma kuseyithi ingane zakwenze lutho ngabona abantu kasivele sigaxele sasilosiziba sithi mawusenze kunenze akwenzeki lutho angigqoke isithandwa bathi abantu uma ngiwe eTexini ngiyobe noma ngabantu esigebengu sikudlwengule unephethi masifuna ukudlwengula sokudlwengula likhona sifaka umbese isikhathi silahle lapho uligqokela ukwenzani isokele sosizile samantombazane
bese ngifika abantu abamakhosazana manifika kula makhosazana enawo ufika ubapha indlebe kodwa ubuhlungu uzoba buhlungu mase bethola ukuthi nini uNkulunkulu unikhumbulile naze nazizwa lezi ndaba nayihlupha nasuke emzini yenu loba bamkhulu benu nathi siyamlandela isinotana nafika nancenga nazo ozenzile bazokhala fika watshela amakhosazana uthi lo yasisi mhlawumbe phakathi kwenu okade ekhuluma ngami khona mangabe khona usho ukuthi lo sisi engangithi wayesemsinga mangingesiwe komunye uthi lo sisi benikhuluma ngaye sizwe zonke indaba kukhona ke isigodi sosiziseni umakhosazana ngoba ngithi leyo nanzukazi kuseni yo bashaya ulayini namakhosazana wodwa baqojamisiwe njengamaxoxo enyibambelelela babheke phambili la ukhona ophethe ibhuku lapha phambili ukhona ophethe ikhiye zenu ladaba zinqwaba la eceleni ukhona omemeza amagama enu nophethe istrobo seyikhathi akhethiwe lapho ukuthi uyinkosazana yasekuphakameni noma ezulwini inkosazana iyodwa makhulunywa ngenkosazana kukhulunywa ngo-anti basebuhleni umuntu ongakaze athintwe akukhulunywa ngemitheshini enkosazana baqojanisiwe njengamaxoxo laphaya kumenyezwa igama lenkosazana kuthiwa sibanibani wakasibanibani uma like latholakala igama lakho la kuleli bhuku eliphethwe yilo bhuti uzosho wena ukuthi ufunani la esigodini imenyezwa inkosazana isabele libheke igama la ibheke ukuthi ubani bese loyo phambili ophethe ikhiye makhosazana bomama njengoba ningenabo 14 ningabafakile nje celani uNkulunkulu anikhumbule abayeni bena abaphamandla kodwa imsamo mayisabheda kuzoba likhulu kodwa abaphamandla ngoba u14 ibhande za14 liphethwe ubaba unyanga yezulu ezweni awuveli izehlele noma kanjani makhosazana impendo yenu inathi kwehlaza iphethwe ushembe kunekhiye lapha ephethwe umyeni wakho loyo uthi mawebe uye ebuhleni ushembe bese mkhomba lo mfana athi wena nayi inkosazana ababaningiyana sekudonsa igama lakhe ezulwini amagama enjoba nila amakhosazana uma ungakazoni lisezulwini singakehlisi ikhiye phezulu ezulwini size emhlabeni sizolika umuntu ofanele agide nawe ngeke uthole manje Mawuya wanqamlela izoyisigodi sosizi uyafika lapho uyabonwa mawumenyezwa igama bese siyaphakamisa isikhiye sakho kuthi uzone kanjani ngoba isikhiye sakho besingakaniki umuntu ozozovula emzini wababamkhulu wakho nisengcupheni makhosazana amagama enasezulwini ikhiye zenu ziphethwe ezulwini zizomenyezwa zithathwe nikwe noma ngabe usiyinkosazana sekuphakameni liyathathwa igama lentombazane liyonikwa loya muntu ahlangane nawe la edrobheni ungasonti uyinkosazana uyiphethe akumise athi mntanethu ngiyakuthanda nakho umuzi kanti usenika isikhiye sakhe ezulwini bahleleke labo bantwana abagobosiwe manikela biza igama laleyo mntwana uyadonsa leyo mntwana bekwesayidi ubuzakala ukuthi ufunani la akhala umntwana abalise bese uyaphakamisa ukhiye kuthiwa nawe ukhiye wakho la ezulwini asikakamniki umuntu emhlabeni ekuthiwa akazogida nawe bese kubuzakala kuthiwa njengoba usuzonile nje lo mntombi bakho wavulelwa ubani esibayeni sobabamkhulu bakho nithola umzima makhosazana njengoba ngithe izolo akekho ungashayeki uma ngabe liphethe njengoba ngithi ngiphelelani ngempela uma ngabe zingehliswa ikhiye zenu ezulwini hlalani nize nibe anti basebuhleni uNkulunkulu uyonikhumbula ngoba niyinto enkulu kabi nimbonile u-anti ukuthi kwenziwa njani phambi kwakho uhlala phambili udlula ngisho abantu abafaka inansuka ngoba into enhle ephelele clean uma ngabe uzonile wazi ukuthi wathi sisinothatha umntombi kumuntu umntombi kubodwa ilapho sala khona kuJoe isikhothele sekukhohlisile wathi uyakuthanda fika ngcutse wangungcolisa nje one mistake noba ngabe kuthiwa akaqobhozanga wakukhipha imbobo wakuqhumisa igazi wakuthela nje ngobuntu besilisa sekuphelile ngawo sekufanele wena wenziwe njani ofunela uyikhehla noma lingasabona emehlweni noma linehleni lodwa lawo amakhehleni ithi mina anisawafuni uzothatha ubani ngoba usungcolile usuyireject nozokuthatha uzokuthatha ngoba uyaziqoqa mangithola indoda namhlanje ithi ngithanda ngoba nje ngithi open ngiyazi lo muntu uthanda ngasenalista ngithatha ngoba ngizwela eqoqana lezi zingane nazo musane ukufuna ukuhawela makhona nibe nazo kufanele niphelele linda uthandaze usheke uzosikipha isikhiye ezulwini asihlisele umuntu ozokuthatha ngelinye ilanga boma wami inkosi yasekuphakameni iyafika kini nabobaba cishe kuthiwa ngobabelana ngoba lelo into wayesiqine strong enolanga
kodwa awumama zange bebona obaba babonanga ukuthi loba ubaba ubaphi inhlanhla. Ufike uyabathethisa omama nobaba uthi musana ukubiza ngezingane zenu ngoba izingane zenu zifuna ziyokwakha imizi yobaba. Bathulo mama ngaleso sikhathi okusikhashana wathi ngahamba ubaba bashaya ivuko mama namhlanje makhosikazi njengoba izingane zenu singagani nini nayibomba okufanele futhi nihambe mina niyocela intethelelo enkosini ukuthi wawungakazali emhlabeni omama bekhuluma lento kodwa zifa ngamunye nawe ukhona kuwo lo mthithi bathi ubani yokushiya ezinganeni zakhe lo namhlanje kunjani ziyagana izingane zenu mangabe unebeni inhlanhla inkosazane yakho yakhethwa ubiza into ongakazi ucabanga ukuthi yokuyithene ubiza ifridge ubiza umshini wokwasha ubize lokho nalokho ukukhuza impisi enganeni yakhe engathi inkosi ubiza inkomo ezo24 noma ezingaki uyothatha imali yakhe uyothi ufike emshadweni uyobe kunjani nomntana kusenza ibhizinisi awufuni incwadi lomntwana yokala yingakho ingane zenu zisegcine ziwele esonweni zazala emakhaya ngoba niyadura ngezingane zenu nathi enkosini yasekuphakameni uyokwenza ezingane zakhe inkosi yasesisi abeyisipho sekuyinhlanhla ukutholakala inkosazana nethola umshado ithola sekunzima usubona usemdala lethi eba nenhlanhla incane sithola ngathi kuyavimbela phambili akuvumeki ukuthi ivuleke. Wathi ngelinye ilanga bobaba bami usuka inkosana iyocela angazi namhlanje ukuthi mandikalwa nenzenzani kodwa engikwaziyo senikanwa ngesiqalekiso lamakhosikazi nenawathatha noma niwathatha la isiqalekiso ushembe ngoba usuvile inkosikazi le njengoba ibone egezile emuhle eqokile umshebe uthi uyamthanda ungazange ucelekile ungazange enkosini yasekuphakameni uyithathele sakhe isinqumo amnike inkinga yomfazi ozokulalisa ukukhala zonke izinsuku uzufisa ukuyohlala ehlathini ngenxa yomngakho ngoba wamdubela la esigangeni wathi uyamthanda. Uyasuka kunkosana uye enkosini kuyocela unkosikazi baba sengicela ukugana ngokushembe unomusa uthi inkosi kusise mntanami usebheka la esigodlweni sakhe kwakusekhona izinqanzike zamakhosazana ezindala akhomba inkosazana ethile ayibiza ayiguqisela athi naye ingane abantu ithatha ifake ibandela 14 khokhe ingake inkomo ithatha kwaqazisa ubhuti masishane akani umuntu kwale iqhubeka lento akhuluma amanye amakhosana la ngemuva athi hayi ngeke ubaba ma uyocela umendo ucela ukugana ubaba uvela akukhethela nje inkosazana nje nakukhethela inkosazana nje basho lokhu yayithulela nje inkosi yathi ngelinye ilanga yababiza yathi bantabami ngizubuhlungu bengithi ngifuna nivise imizi yobaba mkhulumeni yathi ngoba nithi nginikhethela amakhosikazi amabi uyanivumela kanani iphalaphala nifice emgaqeni ngane kodwa uyeza umhlaba phela ngifuna ukubona ukuthi kolima kolomuntu obekude kunjani namhlanje anazi kufanele ngidlala idivorce namalanga amakhosikazi enanishiya endlini aqome mase ngidlula nilahle naye khethele emgwaqeni nalo ukukhethela amakhosikazi ahlambukile ahlale esigodlweni amahle azovusa ngikhetha osisi la ohluleka ngisho ukuguqela ofika beka ukudla kwakho nje akubuze baba ufuna namhlanje khiphe lapha efridge ahlehlozise athathe iplate ehlohloloze lapha phewetafula angene ebavini ageza lalathi ukhathele uma ibuye emsebenzini nisebenza noba kufanele wena ugqoka iphinifa unesimu kakho ngoba uthi uyamthanda ngevalentine nangomother's day ayakusa amakhosikazi kodwa uyazi umhla uphela uthi wena wenza ukuthi uthanda umkakho kanti uyifaka odumini wathi khethani ingane zabantu eniyithanda wathi wonke amantombazana wathi leyo ozokuvuma inhliziyo yakho wathi ngithatha unkosikazi senibathathile banixaka abafazi namhlanje isiqaleki senasinikwa kushembe okufanele niyocela intethelele enkosini kodwa ngoba nihlanga niphile ngeniye nolonakana zonke izinto nje uthi ayavumi ngana uNkulunkulu yangiphuca idlozi lo yankosikazi wamnika usimnika kushembe ngesiqalekiso ngoba wayethi wenza umusa namhlanje kunje kusuke intombazane iyocela umende bese nasekuphakameni ubabila athi inkosi kubusise mntanami abiza unomzana othile ukuthi unezinye elide noma utshekile noma unjani uyazi kodwa ukuthi lo muzi uzohlala kahle abiza unomzana wayifuyile lona inkomo amdonsa athi sibanibani nami umntwana wabantu ufaka ibandla 14 alungise lo baba masishane usuyakana yaqhubeka lento akhuluma amantombazane lathi ngeke socela umendo kubaba asibakubela dumele nekhehla ngeligugile athi ke asigane thina ayithulele inkosi esiphakameni ngelinye ilanga kuthiwa wabiza amakhosazana
entethelelo wathi bantu abami bengithi ngifuna ukuthi niyokwakha imizi ngane imiphungulo ngoba senonile nazalela nasemakhaya ngoba nithi ngikhethela amadoda engawafuni wathi kulungile baqhobeni abafana bakhethele abathandwa zinhliziyo zenu sabakhetha sizele imix masala wazi noma ukhali noma yini esizele emakhaya umfana ugcina ngokuzalisa manje akushiye lesiseswini uyohamba untanda uzuqinisa udayisa umziba ngoba ufuna ukukhulisa lezi ngane zesiqalekiso fanele namhlanje siyocela intethelelo kushembe ngoba asigana abafana basigenda basenza amabhola unengane 5-6 eziyibonga ehlukene lo munye wafike nje wabhapha kuwe wadlala wazothi sekhathele uwe wakushiya ngelinye ilanga ngithi kumngane wami omngane wami phela wesikhulume ezomhlaba ngagcina lelo la kwaphela ukuhlakani wavuka ubhuti wabantu wahlala embedeni wathi angizona enhlanhla uthini utshelani ukuthi angikushade laba babekuzalisile eqaleni babekuyekeleni lithini lelo gama lizwakala kanjani kuwe isiqalekise sasithola kushembe ngoba sithi sihlakaniphile wathi mawufuna ugana mina bengiqhuthandalela nje nawe hayi kahle bo angafuna egana uwe nje futhi angicabangelanga nje ngakho wathi ababekuzalisile bakuyekelani sizofuna ukuthathwa yimi lithini lelo gama iphindi intombazane enye icela umendo ubaba ayeke ubaba omunye kuthiwa yasuma intombazane yabamba la yathi ngeke baba yathi ngeke ethi noma nenkanisha wathi inkosi ikusise mntana nguse emhlanganweni yayiphuma intombazane ehamba yathi mayidilike stop nje yafica ugakadle la loya njengaka yasabathe intombazane yakhuluma inja yathi uthe enkosini kade yocela umendo ngamani ukane uyinja sengifikile yimi ngumyeni wakho leyo ndaba ngiyazi ukuthi intombazane noma yabuyela enkosini yacela intethe kodwa nje kuthiwa yathi nje kusuke eduze kwakho mina ngumyeni wakho ungicela enkosini asekuphakameni asigane namhlanje noma ungenze njani asigane nendoda ezokuthatha nezingane zakho inkinga leyo ngoba phela lezi izingane fanele ibuyele ekhabonini makuukuthi ikhabo mawa khathi sekulifile bazoshona phi labantwana lo muntu uvimbekile ngeke akuthathe lezi izingane zakwesinye isibongo sizothatha ngoba uzwela umusa ngoba kwenze ziphatheni makhosazana nifuna ukuthathwa ngomusa uthi nyaxoxa ngoqe uNkulunkulu abanikhumbuleni iphathe uma ngabe singehlisa isikhiye senu hlala nje ulinda uNkulunkulu noma ungafi ungaganile ungazingcolisi ngoba uzoye esigodini sosizi utrato nestrobo sengabe ubuza ukuthi uvule ngane isikhiye lapha emzini wobaba omkhulu bakho lokubona umhlaba kuzamazama unjena ke yithi mama bavuma konke namhlanje amadlozi ayasihlupha ngalokuphapha kwethu ukuthi sithanda uamen uyabophana bafethu uyabophana uamen futhi uamen futhi uright akufuneki vele ukuthi amen ungakezwe ukuthi kuthiwani kuthiwa ke baba kusemhlanganweni ubabilanga futhi uyakhuluma akakaqedi nokuthi uthini uthi ke abantu abami abantu benu ufuna ukukhuluma ngamadlozi sayabehlisa abantu bethu ezulwini ngoba bathi bakhathele yithi asibenzele lutho bavuma ubaba bengakamzeli ukuthi uthini bathi amen yathi inkosi seniyibophile ke abantu abami ngoba mina ngithi abantu benisengabehlisa emhlabeni njengoba ubana sihluphe kangaka sebadilizo abantu ezulwini sebeyasihlupha kudala wawuthi mangabe unenkinga kuthiwa uzokwenza umsebenzi ukhona umuntu okuhluphayo ekhaya wawuthi mawushunga isibephe emsamo uthi uyashweleza kuzwele ngoba wawusahlushwa umuntu oyedwa kusasuka umuntu lapha esikhotheni oyedwa ezokhuluma la ngendlela akhuluma ngayo kodwa namhlanje bavele basuke kanye bazothi ngoku ngoba siqoqa ingube emhlophe bamnwebe ngoba senze njani savuma uamen kubaba singakeze ukuthi uthini namhlanje asazi ukuthi leyo nto siyoyixolisa ngayo saqhubeka ke sawashiya amantombazane lawo ababhlukwe sawashiya amakhosazane lawo ayana ayikade trajo silo sithi sigora senginyakazisa sithi sisi ungakhohle ukuthi usazobuyela emhlabeni kodwa masisazohamba lolu habo nawe fanele ngibuye phela ngiyokukhombisa amadodo wawaqhumile emhlabeni Hale lapho singihlohlolwa isigora ngasithi ukuthi njani sihambe nesigora kulobu umnyama sihamba singithuka yonke indlela sithi ngoba ungibona nje ngila ngikhathele nami ngiswele zonginikelela kade ngabhajwala siqhubeke uma sifika lapha yana sizofica isihogo samavila mawuphethe lencwadi kaShembe uphethe ije lelikhulu ngani ithi uzonda umuntu into yakhe kodwa uyishanda sakho masifica lesi sihogo samavila lesi abantu baboshelwe njengeenkabi bahamba ngasisi ezulwini kaSetshenzo bafethu
bayatrajwa ngestrobo seyinkabi babuza ukuthi babenzani ngezandla zabo emhlabeni. Sithi isikole uyababona labantu sebegwetshiwe kodwa njoba bela bathethe icala badonsa isigwebo sabo sokuthi emhlabeni babe lapha bengenzi ngezandla zabo. Lo washayela ethi masibani bani mangakuniki into umngane wakho mangakuniki into bese uyamzonda umuntu umzondeni amandla akhe kuyicala. Sikhona lesihoko samavila bashaya ulayini bahamba nga6 baboshelwe istrobo phambili siyinsimbi igeja lakhona liyinsimbi elihamba phakathi nendawo nestrobo seyingabi batrajwa abantu emhlabeni kunzima kuyakhalwa. Asazi fanele senzeni nabasemakhaya sebeyavilapha ukulima sebeyafana nabantu abasemadrobheni sebephila ngokucela nangokuthenga la edrobheni uma ungasebenzi awudli ngoba kukho zokudla. Sadlula lapho sawashiya amavili sazofica ke boma wami ke mina ngicela ningephindlebe sekuyafana konke namakhosazana uma usakrema nkosi yami uma usagcobisa nje